Arvi kithe parpi ka jok lang kithe jaipong ahawar arat kisungna. All Party Hills Leaders Conference mati APHLC asong atum pen nithom aparman choche junje pen kachisong kiching. Sarsobia rong along lang kithe parpik ajok hemrit lang kanglum pen kisung kachetong nang. Karbiang long life Adap Abirta long pen ilisami mirinhan sepi pini Abirtang ton pen arjupanikta. Ahok nonapor anutin sitami chini pami thengpi thengprang kithum kipi ke phalang no lepute war monaphan isi kithedung aketorado. Lapuson si prek jama dimalong tami thengpi thengprang kipi pen kedanglok war monaphan kimi o asai sitami klempon bomajok nonapor prek jama dimate ahawara long langkithe hai hu dobomlo. Lapuson si pinile thot sitami langhin constituency ke parlo jaipong ahawara long tami kidamtang pinangan aningkan penki lapuson atumon nang japchi. Bon tami patuwea ju arwikit hepar pike jok jaipong ahawar angkang kido anarong along tami langkit hepen radatum pinangan kisung chichak nanglo. Labangso langkit hea jok ki ongdong hithi kulat kibi mati chojor cholang atum tami hormu hortar haihui kana hogdun dolu. Lapente hem kachopang renga pi hanwe wo longhong lapente chenong haihui sitami kithi dona phai pinangan nangbat. Lapen bike scooty haihui anparta hemalo kibi almira tami hinodun laklo. Aduntu langkit hepen ajok mina hemalong kachubirti sok sang sitami pinangan na hokdunlo. Lapen anyarlo churani om ke choji lapen kachutun jiadim anta kavidet penajok pinangan sungnanglo. Langsi langhin VDC chairman lokelie matum sitami prabjin pen jaipong hawar arat mati kisung ke phodun vek atuma hem thekup nang humri igra nang rabdun vek thalapen nang rabdun vek pupusi ning chethelu puta kolong pathar SGB Rensing milik ahin pen chuningri padokpo. Mane area pen masih lang kanglum langlum chok lo lapen ijha ka tuma chai ke lang ta pon kilo lapen longhong bi bo lahai stame lokson lap lo lahai stame avelo pen sok lang kanglum pen tangka poisa lang ke pon asonda dolo lasi na non litum news channel hoi pen nitum non kidubom sarkar phan nang etum mahin pen nitum phan kirap nang pa yirji phansi nitum mahin pen nang chuning riglo apen delitum kachinghon karbianglong Dr. CM sar phan saminitum dagjai pongarat hoi pen nitum nang chuning riglo nitum phan rabjin pen kitnang erap jia phansi ini dah jaipong bazaar mata jaipong market along ni tum dokan daru kicubi pen ni tum dokan antame hemeng lum tholo hemang kang lum pen ajok hormu kaluksan ini dokan loksi komta sarilak anasan kaluksan dolo lasi tim kar benglong tum han chuning rilo nang tum prabjin pen ni tum dokan amuluk tum hame nang kerap ji fansi ni tum nang tum tuar celang dingo. Langhin pen sarpang ring ti karbing long life. Kidamtang jakhong puni phai thong kebarni All Party Hills Leaders Conference asong pen ni thoma pharman laki jakhong po chikloni phai thongkep rai sila pen pai ni phai isiar ni an hunger strike mate choche junje pen kachesong kepangcheng pon. Bangso kachesong athe pi laki Indian Constitution along kitok dak Article 244A ating pen autonomous selam vek nangji. Para 2 sapara ating 6 schedule aro election aron selam nangji. 125 amendment larpon pe pelote pachu nangni. Panchayat aron pen Karbiang Autonomous Council election mate kilik padu nangni. MOS surihini rank raisi a close 2.3 la pen 2.9 pe prai nangji. Lason thak si kaddu kawe son cricket home an aparman kachesong padopon. Kita netum bangke dak hunger strike ke dolo autonomous state ke long weg ya phan. Lapen is son bangke Paro isira engkoi rapho
constitution kelar constitution amendment halada ketok ilitum Karbianglong Autonomous Council lapen kadokove Autonomous Council 6 schedule pen kedo a Autonomous Council an Ponchayat acting papisun tugi pusi haladak 125th amendment along tipudo la sini tum ke kroikri lake papisun long le 6 schedule ke tepik lake ing tui pik lake Ponchayat pen pang barlo de thang da chupodun de 6 schedule long ke la posi 6 schedule pan kapisun na bangke nitum kroikri la pen non ta nitum la si kadiman lo nilitum karbiatum pan ke servan kep dovek nangji lagay ilitum a ponchayat lo kukia tum hange tulsung waisa pu do la pe dovek nangji dimasa hange raji nai sokho pu dovek nangji rengma hange injang tirubunyu songsadven pu dovek nangji lapen ke boro hange gamiaria fad pu dovek nangji. News report Karbianglong Live. Tikilangjun hawar sarsobe arong along dolong mate bridge kadure penajok bang arong along kedodun don trok kep sose ahem to natum aningkan ningkanta langkang lumpen kedo ketak chutun chodang akisung kachetong nang Lakha Kripli Korkanti constituency ke parlo Tikilangjun hawar sarsobe arong langket hepen ajok don trok kep ahem to natum hemrit anta langkang lup edajok kedo ketak chutun chodang athai kawe penajok thedung akisung kachetong nang Bangso langit hepen hemrit langkang lumlong aputhak sarsobe arongara da tumahin pen herangkia thenglo kithan ponaki ronga towar pialong bridge mate delong dosita delonga bang tibi hega joksi aningkan wangta lapuson rongalong langkang lumpen kisung chitong nang bomlo langkang lumpen kepajok jiap hat hedung a bridge mate adelong hini akinang sotlo pusi lamthe chipaklang pon aso lang roi ke chitok du uhu roi nan ne ho doi dak ben ta do ke hola kono pi hola soro mandulia roi ben ta lanang li long silang semar nang ko bridge ke the mane heavy bridge nang ko non ke bridge abhi mante non bridge do sita me la so bridge bang ini temporary ason mandel le no na da no itu kan mane rore jarlo mane temporary ason system je plan derlo mane alam bang la sono je non bang heavy bridge silam nang ko heavy bridge semar lo potang te mane ajam the chet ko lang dam ta mane fast chet ko lale hai bridge ke अंदर सीधा शोमा मande सिकन नहीं bridge ka Lasi pininga ningkanang bong thedung adelong mate bridge hini nangsilam pivek thapusi Korkanti MAC mate man kedo Karbianglong Autonomous Council Speaker Raju Tisolapen Team Karbianglong akling sarpo mate Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hangatuma phan tuning ripon la jainon puno di bo phak puno lahai ki kok mane ke siksak dolo edheke la kiko ahem pusidame inglum lablo wo punon ajat punon ta chothai be do thai be chainong han sidame towara josi dheke wanlo wanone tumke pusikok prong lo hemlong se te ke do hem ke songsan la ke do hem ta puthak thak lo adon pen adon bang ke inglum lablo pen kanglum le pusidame ke do siksak da song lo je ki sang thai be ajat Dokmuka pen semsing ingki Karbianglong Live Ingdeng kep ke Charlie Bomb Austina Jennifer Bhuyan hin pen ke tokpon once in a lifetime a thrilling yet sweet love story pu English alam ke chengsi aphong ke tok akitab Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hangari deng pen kang pu pipon Kedamtang jakhong puni phaing ko rasir ke bani dokmuka longkam teron auditorium holalong team Karbianglong atum one day workshop ke padopona hut dokmuka rong sopiang bong along ke do Tikilangjun Higher Secondary School along a principal Jivan Chandra Bhuyan lapen sangpi Jaya Bhuyan atum asupi artaningkan kripho Austina Jennifer Bhuyan ahin pen kitokpon once in a lifetime a thrilling yet sweet love story akitab Karbianglong Autonomous Council a CM Dr. Tuliram Rong hangari deng pen kang pu pipon Austina Jennifer Bhuyan apo payatum kithan ponki alang libi hega ko penta Loke Charlie aning hang piklapen arjan ki hi sitami aning hang u bangso jok kitab ke tok sitami ke Charlie ji aphan pura online along
pratilipi pualong tokdun bomsi kicheng sialang li ketok akitab ingpu ponlong lupusi thanpon এইবিলাক কিতাপ তাই বহুত পঢ়িছে আৰু এতিয়াও পঢ়ি আছে তাৰপিছত এদিন তাইক মই ক'লোঁ যে তুমি এনেকৈ হেৰি কৰা কিতাপ এখনতো লিখিব পাৰা তেতিয়া তাই মোক কৈছে মই লিখিছোঁ তো মই ক'ত লিখিছা কৈছোঁ অনলাইনত মই কৈছোঁ অনলাইন ক'ত কৈছে প্ৰতিলিপি তেতিয়া মই নিজে চক খাইছোঁ মই কৈছোঁ মইতো তুমি দেখোন মোক কোৱা নাই তেতিয়া মই বুজিছোঁ যে তাই মোক ভয় খাই কোৱা নাই কিবা কম নেকি বুলি তেতিয়া মই কৈছোঁ ঠিক আছে তুমি লিখি থাকা তাৰপিছত আমি কিতাপ আকাৰে উলিয়াই দিম বুলি সিদ্ধান্ত ল'লোঁ সিদ্ধান্ত লৈ আমি ইয়াৰে দুই এজনৰ লগত কথা বতৰা পাতিলোঁ যিসকলে লিখা মেলা কৰে তাৰপিছত কিতাপখনতো তাই ইংলিছত লিখিছে আকৌ এইখিনি অলপ চাব দিলোঁ চাই পেলাই আমি পাব্লিশ্বাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰিলোঁ তাৰপিছত পাব্লিশ্বাৰে এই পাব্লিছ কৰি দিলে কিতাপখন মোৰ ছোৱালী অষ্টিনা জেনিফাৰ ভূঞাই এখন কিতাপ লিখিছিলে ওৱান্স ইন এ লাইফ এই কিতাপখন আজি উন্মোচন কৰিলে আমাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ অনাৰেবল CM ছাৰে আৰু লগতে তেখেতে উন্মোচন কৰি তেখেতক আশীৰ্বাদ এটা দিলে যাতে ভৱিষ্যতে আৰু এনেধৰণৰ কিতাপ লিখি পেলাই মানৱ কল্যাণৰ অৰ্থে যাতে কাম কৰি আগবাঢ়ি যাব পাৰে তাৰ Austina Jennifer Bhuyana hinpen kache thanpon laki alangli kitab ketok kicheng pon laki alangli class 7 mati troxing deng ke charli bomahut pensi kitab ketok pangcheng ponlu lapen kiwang jilangani anta lapuson a kitab ketok pon bom je puthak sitami che thanpon lapen alangli nonamat Crizoti English High School alongsi class 10 mati kepang deng lo charli bomla Austina Jennifer Bhuya my first book Once in a Lifetime fiction hoy to aru love story hoy thriller ase tragedy type class 7 kita aslu moi alangli arta jum hek angbong pen lapuson kitab ketok pen kipaklang pon theka puthak Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hanga hin pen kurwang thu pajersi hirjume pipajerpon bangso kitab kangpu piponalong Karbi Anglong Autonomous Council Speaker Raju Tiso iam lunsing teron na tumpen kedanglok pinnangan manpeng kedo abang phua bang phia tumta chitong dun dong mukak pen semsing ingti Karbi Anglong lai ना खाऊंगा ना खाने दूंगा सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास कायके अमत कनिंग जेवियर स्लोगन नॉन किदोबम बीजेपी सरकार तुम बोंता किदो केलक अफान के पानोंग PMAY जे हेमसो के किमपी के पतांग तेसी बिक्रम क्रुमसी ठेक पोनलोंग लासोंसी जखोंगपोनी फाइंग को रसिर के बारनी लाखाइंग को रपली दियोपानी MAC कॉन्स्टिट्यूएंसी का पारलो मधुराम तेरांग आरोंग अलोंगता किदो केलक अफान के पानोंग PMAY je hemso surihini ro engkora sipen surihini ro engkora hini aparman radatum longdun rintilo lapen alang litum stami aningarong lo bonta isi ningduk mimia lama bangke ningkan isi so sepleng dera phita PMAY je hemso ke kim kerang patang pi pedera jok ke donang ji ahem ing namason ke pamandet lapen ajahak ke tingkawe anghap kawe arpong semar sitami akam kisai oi ke do kokajok PMAY ji beneficiary atum pen ningkang samse chepaklang pon rinti madhuram terang arong PMAY je hemso ki kimpon ke patang te kedo am contractor sivoram rong pi modon teron atuma phan local MAC sorbon telenga sodak pen hemso ki kim ke patang eje phan hukum pithu Abirta ki rip dunlong atengke diopani constituency alo hemso ki kim kerang ke patang pon pe adimalong an kahumri damalong local MAC sorbon telenga VDC chairperson Alice Teron P gram sevok Rajurong Hang lapenari sangkho tumpen adimaklong humri damsi cheklo e Joniang bong ke patang pon pusi contractor tumpen apor chohangdu sangti hidipen projenterang Karbi Anglong lai East West Karbi Anglong District hiniang kangalong
Lower Primary School along Lothan bang atum Osomarapan Lokithan ki joy kisung lapen government atum apor pen Lokithan aron kelar anparta than bang atum pregjam akisung ke boy pen koson se kachepahalo thekji aputhak Kidamtang jakhongponi phai thongkebarni Karbi Anglong Primary Teachers Association mate kapta atum pen pater piponsi Duarbaguri constituency Nilip Education Block ke parlo Deithor auditorium holalong ar Nisia Pharman Teachers Meet ke padopona Abirta nangle Kapta mate Karbi Anglong Primary Teachers Association MIP Indira Lekthepi mai chepahem phuponsi Probin Hansi Chunbang pensi aluhi ke pachinia por enponlu Lason sikidam tang jakhongponi phai thongkebar nisitami than bangatum online attendance akisung mati books kitab apora tengpen longle single teachers akisung lason thotsi MDM asangta apora tengpen longle SMC account karana bengalong convert at a job than bangatum ningke phophealam hai huya puthak chingki chingwai pon kidam tang jakhongponi phai thongkebar ni bangso teachers meet mati than bang chongmai along Aluhia Manpen, Assam Legislative along Deputy Speaker Dr. Numal Momin, Karbi Anglong Autonomous Council along Education in Charge EM, Richard Togbi, District Primary Education Officer West Karbi Anglong, Ram Singh Terang, Nayan Pathok Kathar Soning Tipen Kechenglok, 11th Education Block along Saipu, Kehoi Piatum Anparta, Ongdung Lo Thanbang Piatum Chetong Dunsi, Mesen Pen Primary Teachers Meet Ajaimek, Pachun Pon. isi school long uniform bang pharsi pharman poisa nang lepo SMC tunsi chengwa isi koma phansi laso ke paro ima ba ke supply ma isi conduct nangji laso teng si hiri kuri nei pulam le angka Osomar phan school hem pun et si akuliti lang pa me approval authority to approval pa me si uniform bang ke pineng pule sami lang dam lo pulo bang te ke chengang ko ke strict opo sami ha uniform bang ke nikan bang ateng ason sinita thekdun lo tum Karbi Anglong Primary Teacher Association pen one day seminar ki bipon lo tum ake hai Dr. Tuliram rong hang fansi chief guest ka hang pondu bon sami alangli di fulong kaprek awar sai dokok mane hadak di fulong 6 schedule workshop di bom di fuele rong la chetong dun pen jok sipini da bang du ne da so alogot kaprek itum pen theklong lo Dr. Numal Momin Deputy Speaker to la pen itum long EM Mukut Mohanto to la pen nili sonjok si itum dakwang lo शिक्षा छुट्टी दो को पेन फिके टीचर्स तुम कापसेन ये फन चांस कम रे ना पेन इवन स्टूडेंट तुम ता लके एनरोलमेंट ना दागमासी हला नेट दो लोपन ने लके प्रॉब्लम होबेलो समी नेट आवेदिम लो मते मोपेन ला सो ऑप्शन अफन ता कपरिक दो थुला जाते जे ला तुम स्क्रीनशॉट कोरी पेन ला पेन तुम पुथत कपरिक आदिम नेट की दो पेन को ला तुम चॉन टू टैक्सी ला सो अफन क्लेम मी ऑप्शन दो लता News Report, Karbi Anglong Live. Tang te pinya Adap Abirta ke lapan sekang ton paniklo arnikemi.